Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course, hoy. Namhla of course ta khe la hi Spikos. Lo inga ta khe ngulinka vele vele the twins. And then from there, of course, we talk about the president. Dr. Stoll, it's a crazy story. Then from there, of course, J. John Loy, somehow poison based on my perspective. Then I'm of course like Miss Hillary. Yeah. Very very still very very ka event le of course I reckon le against stadium so very very mfambiso yona of course rongunyiwa event akuri Spikos known as Spitainment very very ka swa events ta yena so endla various events including le against stadium very very swo tala ta ke reference lokhi ya mahlweni so endla various events if you can check his accounts not events totala ti endla ko like khala khandla the events tlheti va tirhi successful and stuff like that and very very madam vista like ndawu to tala lo khan cheka la ku va ku ri of course ka endla the events and stuff like that mara mhaka lewa so endzhaku of course loko Gagash na the twins va holovini le stadium le hi ngo tirhisa this angle because le ya kota ku vona ku laha ku ndleka in straight hi to extended view vele vele a hi tlengenyana hi ta vulavula afterwards baby is the one. Look, Gagash, the twins they do one as you can see. Okay, I was shocked. After Kumba Gagash, this man, I guess. I should remember Gagash look ala. I should remember. So before you go, if I should know the twins were very very wrong. Actually unprofessional unprofessional but this was very very wrong so azala ku ya la ku ya ku alu ema ku kufe ku ngena man it was very very wrong okay Pepe so I remember boy I la ku frustrated most I have no time for boys. Boys will be poison. If you want to fight, bring a fight of soft life. I love soft life. I'd rather fight your soft life. If you want to bring it anytime, anytime you want to bring it. Boys will be boys. Small boys will be small boys. Okay. Are you ready for Set Me Free? By the way, story is covering like covering the full story. I've got a link on top comment. Kota ku switwisa ku a swi fambise ku leswi cover kahle la analysis sive proper. I hope ka Master T. However, after that incident, very one of course Spike was very quite strong so singa reference a post link afa itsarwa very e John kwalano if ke wona if ka itsala ko mathwisi lame ava endla ingaku a hi tivaneni ya vona a swi vava leswi a swi endleka andzhaka stage as you can see leswi nga kombisa swona so swo ku ri busy ngopfu the twins very I wanted ku va ona event no mani twini ku ya vona loko sine cheka fanele komba ku ri ti MC event a ku ri ya Spikos so a ku nga ri ya vona guys event okay lo fika cheka la fike komba ku Spikos fike xi rhuketela fike xi va chingela as you can see a ni to swi veka loko la mi swi vona very xi kuma ya ma twins as you can see kwala ya lero ma toilet ya vo as you can see kwala that's what he wrote I fika va rhuketela the twins so leswi swi nga fika swi ndlisa swona kwala mara mhaka leyiwa so before I continue ya kula as Master T all I can say ku va nga pfuki va buku swin'we Gagash na the twins a hala ku swi vona swilo sweswo mishono ku hey they are too violent ku la ntisa hala ku va vona va ri swin'we in as much hinkwavo va ri unprofessional but loko se ze la ku bana munhu estageni it's unprofessional va nga pfuki va buku swin'we a hala ku swi vona vo bukiwa kamba as Master T anta vhiki hinkwaro or n'hweti hinkwayo
va ta ze va khanseriwa hala ku va vona va ri vambirhi ne aha ku mhaka intsanana hi continued i tlhatsela this poster fa tsala ku na DJ Stivovo a xi ta va xi antswini as you can see Stivovo na yena loko ni chekisa wa endla swa vo MC and stuff like that of course leswi of course Spikos a nga fika tsala swona kwalano tanihileswi mi swi vona kwalano what's happening with the network here yeah just wanted to check if maybe wrote another thing okay yeah this of course anga fika komisa swona Spikos kwala in overall so i va rhuketeni the twins which means loko swi languta so ka ta tirhisaniwa kwala xikwate ngo Spikos hi mhaka leswi va nga swi endla the twins so swi loko se hi languta in overall mhaka swa ku hi vo va nga va wrong ka that case vona the twins hi vo va nga va wrong ngopfu loko a fika va nga nghenelelangi la loko se ku na Gagash tanihileswi ni nga swi analyze ni kombisa loko Gagash a ku ri nkarhi wa yena a va MC ni nkarhi wolowo vona kasi event yakho yo fika ivheta yi hundzuka ti-MC tin'we ma vona mhaka leyi leswi a ni kha ni vula swona ma vona mhaka leyiwa ende Gagash mhaka leyi ya Spikos a xi hi voneni khale as early as vo va 2024 ku edemon lowu i na power nga yi kota Giyani Stadium a hi yingiseleni this clip ya khale vhele yeah hi fika Sunday suka Phalaborwa I drove ni ya aka Spikos a hi tivaneni people a ka ha ri na munhu la fanele endla swi-event swo ka swi nga pfuni nchumu swa ku westa nkarhi la Giyani la munhu loko ku ri ku hi so good swilo a n'wi nyike laha sara Giyani laha ndzeni ka xidorobani kwalaha ndzeni ka doroba mi nga endli swi-event swa n'we swilo leswa Spikos la swi nga Spikos the only thing that you need to work on i ku va a wina middle class ma 2000 xi ma kume hinkwawo xi hetini hi ma 2000 so sweswo kwa timhaka to khoma vanhu vo xava byala vanhu hayi va mabavhu no ma 2000 vanhu va ku rhandza mabavhu na tikhulara of which you understand sweswi Fred Kongoma Fred haka phela le ka chief kule nyana le tigravini a stadium a ku na ndlela yin'wana mo femi n'wi nyika ti-provile munhu ku ri yena wa swi is capable as I've heard so Gagash mhaka leyi against them a xi hi voni khale ku Spikos a nga swi kota ma vona mhaka leyi so a hi n'wi tshikeleni rolanyana hi kota ku va hi tlhela ka mhaka leyi against them there is something I need to talk about so loko ku ri ku ya mali ya ku hakela stadium mukwatsoni wa munhu mara kha swi kota ku swi endla swi vula ku ta tshama ku yini lava nga na mali loko ku ri mangutsongo swi la ku loko munhu a ri na nyiko ya ku kota ku endla ti-event a ri hava mali swi vula a nge wini hi ku yi hava mali ya ku buka stadium mi ta ku fihleriweni swi nge endleki swi loko ku ri swi yo femi swi humesa swilo swi ta heli ti-price ta reasonable as I've heard so himpela Gagash mhaka yena a ma welanga hansi Spikos swi koti ku va a vuyisana i xindzhuti xa Giyani Stadium a yi wini guys vanhu a va nga ha swi lavi ku ya Giyani Stadium dimeni xi koti ku va xi hi vuyisa so hi kombela ku lava nga ta tlela ti-event ku nga yi wun'wana na wun'wana laha Giyani se yi vuyini se yi na ntikelo wo karhi we have some respect ka nkarhi wa sweswi le Giyani Stadium hi kombela ku nga yi wun'wana na wun'wana a endla event a ku yi munhu loyi a swi tivaka i na makete wa swi kota ku va a dirowa crowd ku nga ku laha laveki munhu un'wana na un'wana swi hi lava swilo swa straight ntsena le Giyani Stadium leswi nga va kahle ku Giyani Stadium se yi vuyela vutshan'wini ma vona mhaka loko se ku endliwa ti-events ku hamba ku tala ma vona mhaka leyi yeah like if need be ku nga yimiwa again a tlhavu ya kambe Spikos in December if that's the case just ku va ku vuya ndzhuti luwa ma vona mhaka leyi and then of course okay ka Bela the president and also Dr. Sithole so ka of course ra ti 20 ta April ku na hi post leyi nga fika yi posta vhele yi nga fika yi tsala ku ni pfule kereke hala net sprayed minyika lo i 100 rand ku ya henhla as you can see kwala ku a wu nyike less than 100 rand as you can see kwala so swona ku ayo president yi nga na yi ri kereke tanihileswi mi swi vona kwalano so loko mhaka ya ha ri tano ni mention ngopfu ku heyi ku na mhaka laha because loko hi fika hi nghena ka ndeka ti-comments hi fika hi kuma ku Dr. Sithole i fika comment I did not see this coming I was shocked ku what's happening ku endleka hi ri manjheni laha ku endleka hi ri manjheni as you can see hi fika hi vona Dr. Sithole hi fika hi comment as you can see kwalano leyi nga fika ku ni kombela ku tlhomiwa ka worship team hi maseve ni ta chaya ti-drums mhaka leyo tlhoma of course yi vuya le ka kokwani Njawu so also indirectly so Dr. Sithole a yi ba yena kokwani Njawu ku laha vana yi kombisini ku vo yi tlhoma Dr. Sithole so Dr. Sithole yi tlhe yi fika yi kombisa ku ni kombela ku tlhomiwa ka worship team of course yi ta endla swa drums and stuff like that as you can see kwalano so murhango phanda yi fika yi responda I was a bit shocked ti responda na nini yi ku mi rhanga phanda ra wesi
So mrangaphandle of course yi fike yi commenta yi responda to Dr. Sithole nga fetsela ku fourth n'wina ni ta kuma chance yo mi ba hi mpama ni ti endla onge ni ba demoni leswi mrangaphandle of course yi nga fika yi tsala swona towards Dr. Sithole se swi vheta swi ni confuse ku what's happening ka ha na beef nje kwala guys mi swi ni confuse ngopfu ku what's happening la mi swi ni confuse as you can see kwala mrangaphandle hoyi swi ti komba yi tlangini na Dr. Sithole vhele ku tlangeni i nga zi i dawa ta ku beef ya ha ri kona na hi ku vhele previous a ni vhele a ni mi kombiseni vhele ku mi rhanga phanda yi cine ngopfu ka xiteji xa maplanga yi swi enjoye ngopfu so swi ti kombi na ku maybe beef yi nga yo hela maybe na Dr. Sithole I don't know phela yi ngo canceriwa already ku swi ti kombi na ku a va ha na problem ngopfu loko ze yi cina yi accepta defeat maybe ma vona mhaka leyi one of the greatest songs so for now leswo guys already hi to heta leyi outro ya vona vo President Mayengani before you continue yes hey yana just ayibheli khwala ayibheli ya mdar of course ke hi tlhela ka J John hi tlhela le Gyan Stadium le Yes, ni kombela loko tswariwa Ben Mayengani ku a nga swariwa un'wanyana ni kombela mu support ku fana na mina President Mayengani wa vulavula mo hi nyiketa ma 2K ma teka over sen na khensa President ani ma 2K mina ni ma 80s Kesini mukana as of yet leswi President Mayengani fika yi vula swo sweswo yi kombisa la tanihileswi mi swi tiva ku yi tshama yi kha yi gega yi tlhe yi kombisa ku hi yona ntsena yi kota ku yimbelela un'wana a va swi koti so a hi heli ka J John okay ve nkarhi wa mehe wu herile ne it's fine hi ta ya ka ngoma liya a ve nge heli sweswi ne last year in November ku hume ngoma yin'wana ya Song of the Year yi be $3 million 3 million views ve ri i chuza ngoma leyi ve nge heli sweswi va pfuwe ngopfu December so loko ni tlanga track leyi ne guys ni kombela mpeka as of head na ku ve nge heli swi va bongo hi December okay so swi twala a swi yisa ka ni vo Poison because a ni vhele like a yi humesini Dr. Joe Shirima loko va humesa it's more like Limpopo Poison la swi ti kombi na ku a referisa ka vona ende a va ha ku huma la and Ben President of course mi nga mi twi na marito ya vona leyi nga ma kombisa life yi kombisa ku va na un'wana Ben Mayengani basically pointing to his dominance and then J John sweswi laha fikaka a kombisa ku ve nge heli swi va boho ngopfu hi December so swi kombi na ku a swi referisa ngopfu to Poison ni ku okay a swi yisa kona hopefully was sober minded loko a swi vula hi phela nkarhi wo sungula tinyimela wo mi rhanga phanda hi swa hlupanyana leswi ni nga ta swi vula for now swi ti komba a swi ya koho leswi ni swi twisisaka swona mina kwalaho hi leswo guys and then of course hi hetelela hi Miss Hillary ne so we have some great news about her swo tala ni va ni nominiwa ku ni va ni swona swi nga hlupha ngopfu loko na hala tlhela na ha cheka those comments ni vheta ni va ni khensi ka the-comments lava va kha va ni mention vhele so as you can see for kuma ku Miss Hillary as you can see kwalano is now at 1 million views tanihileswi ni swi vonaka kwalano so yi le ka 1 million views look kombeni kahle what's happening why nga ri ku okay as you can see kwala in 6 months so hi nga vula tani ku congratulations to her no hi bench god I remember ku yi fikise million a ku nga ri 5 months loko yi fikisa 1 million so ri simile ri kokeni swinene tanihileswi mi swi vona kwalano leri hi run for 2024 yin'wana simile ni ti rhandza swinene this song laha swi ri unique like ku va tirhise style xa yena xa blush na ina na
na blush na yena na Moz Music va tirhise xitayili lexiya unfortunately va hetelela va teke overdose go competition ni ta ku yini was very good the way leswi a va endlisa swona a ni swi voni khale mina ku this track it's a hit lava ni landzelaka Facebook a ni voni khale a va bini la it's a very good song so hi leswo guys loko ku ri amukeza swi ka banda kombela mi click subscribe Ish, no, ah, should be. Ah, eu vou sair. Ai, chico tá até com chico. Ona mama chico. Chico tá até. Não ana cara chico tá até. Não conhece mama chico ou chico. Foi lá. Chica.